Dober dan in lepo pozdravljeni v današnji epizodi. Kako ste danes? Upam, da ste dobro in da imate lep dan. Prejšnjič smo delali opis osebe. Danes pa gremo v mesto. Če ste zunaj, if you're outside today, mogoče hodite po mestu, greste na kavo, v trgovino, v službo. Have you ever asked yourself, how do we say in Slovene, where are you? We'll learn about that today. V tej epizodi se bomo naučili. We'll learn stavbe v mestu, buildings in a city. How do we ask, where are you? In nov sklon, lokativ, fifth case. Pa poglejmo stavbe v mestu. Nekatere besede so podobne kot v angleščini. Some words are similar to the ones in English. Banka, a bank. Hotel, a hotel. Kavarna, a cafe. Šola, a school. Pošta, a post office. Restauracija, a restaurant. Lekarna, a pharmacy. Avtobusna postaja, a bus station. Železniška postaja, a train station. Bolnica, a hospital. Zdravstveni dom, a health center. Cerkev, church. Kino, a cinema. Slaščičarna, a pastry shop. Pekarna, a bakery. Zdaj znate stavbe v mestu v slovenščini. Now, if you want to say, where are you? Kje si? Or kje ste? You need to use the fifth case or lokativ. Poglejmo ednino. Singular. Lokativ, ednina. Moški spol. Hotel. Sem v hotelu. Ending v. Ženski spol. Pošta. Sem na pošti. Ending i. Srednji spol. Kino. Sem v kinu. Ending u. Pomembno vprašanje. Important question. Because accusative and locative use prepositions v and na, how to know now when we use one and when the other case? There is something you can help with. Ko uporabimo akuzativ s predlogoma v ali na, imamo glagol premikanja. Se premikamo iz točke A do točke B. When we use accusative with the prepositions, we have a verb of movement, like iti, priti, voziti, hoditi, and so on. We are moving from point A to point B. Na primer, gremo v kavarno. We are going to the cafe. We are somewhere else right now, but we are going to move there. Ko uporabimo lokativ s predlogoma, smo na lokaciji, se ne premikamo. When we use lokativ, we are at the location, we are not moving. Na primer, smo v kavarni, we are at the cafe, at the location. Lokativ uporabimo tudi, ko želimo vprašati, kje živiš, where do you live. Ta glagol je nepravilen, irregular.
Infinitive is živeti. First person, živim. So, kje živiš? Moški spol. Živim v mestu, v Mariboru. I live in a city in Maribor. Ženski spol. Živim v hiši, v Postojni. I live in a house in Postojna. Srednji spol. Živim v stanovanju, v Celju. I live in an apartment in Celje. We have the same endings as before. Zdaj poslušajmo kratek dialog. Hej, kje si ti? Jaz sem na banki. Kje si ti? V lekarni. A imaš čas? Greva na kavo? Ja, imam čas. Lahko greva na kavo. Kam bova šla? Lahko greva v kavarno blizu lekarne. Ok, se vidiva. Se vidiva. Naslednjič se bomo orientirali po mestu in vadili dialoge, kot so: kje je pošta, kako pridem do banke, in dodali še lokativ v dvojini in množini. To je bilo vse za danes. Naučili ste se stavbe v mestu, kako vprašamo, kje si, in kako uporabljamo lokativ, fifth case. Hvala, ker ste poslušali, želim vam lep dan in se vidimo!